everyone, and with me guys is Lolo Cakes and Ulay Botron o padong misa chidi ron. Enja, pero enja nako kaning aho karon kaning video haron guys is for just for fun, pang good vibes lang para malingaw mo enja para makaapas ko sa akong upload kay bila ka adlaw ako i-upload mabawi ko ron bahalag ko ang mga kuansa netong mga upload ron basta kay mga upload ko natanawa lang pa din so bisag kalandrakas yung kuan. And sa wa pa ka subscribe sa ato ang YouTube channel, please kanang like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjun's TV. Hi, congrats ta! Please tinong. Hoy, please tinong. Hoy, dito may last G0 ka na ko ikuha. Apit mo dito te padong abaka. Next, sakyanan te. Oh, di mo labay na may unsa. Ha, kay Basta padong abaka te. motor ako. Hoy, kay guys ako nagyato chidi. So, mato guys, dito rin. Dito na ta. Pag kasabot akong video ron. We're gonna do. Please don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel, Junjun's TV. Dani ang labay mi nato sa amigo ni Ulay nga nang naikawan ni sa trabaho sa una nga gikasal to siya katupaan mo to gikasal ron. Humana siguro kasal, humana siguro tariki. Para to guys, niya kanang basta kanang I don't know. Dani rayo aja isaka. Kayo kaya man dayoy. Arita steps agi. Baking sa ta. So, diyan na guys. Ato na landong ta parking tote. Ija mag-intro ko gotro para dani kay doha man i-upload. Thank you so much. So just relax and Video ko gati ulay. okay, take a breath. Sige, bye-bye. Dua sa mga bata. Alingaw mga bata. Yeah. Ingan ni misa na magduwa-duwa. Nalingaw sila, nalingawan nila, boing. Wah. Semengan nga dua anak lo. Semengan nga dua. Hoy, motor. Hoy! Hoy, bantak! Bantak! Uy! Wow. Good morning, Lo. Good morning. How are you? I'm good. You're good. Wow. It's nice to hear. It's been a long time na. Get English, man. Yes, it's been. But at the end of the day, maranasan mo rin yung mga kaligayahan na inaasam-asam mo. Yung gustong-gusto mo talaga, di ba, Lo? So, karon og sa umaabot pa hangtod sa kahangturan. Amen.
murag inspired dyan na among lolo ron ba? Ginoo ko Parang siyempre bisag usay adlaw-adlaw na itong mga siyempre unsa ba naglipad ko sa school ano ko kasabot sa kagaling mulukso na naman course guard tunay sa ilas loli ayaw kalokso kay napay na wili ni mo. Parang uuwi na yun. kaya siya ba daw doon ginatisyon Ay, ginoo ko. Marag pipila na lang ka bola. Ha? Nang sa mangka? Naman ipalit na nice. Tinapon na. Ay, kuan ka na na ay. Tata na yoy. Ayo bibi. Mato sa amin mga friends. Okay. Nga. Niabot na skimmeros. May kuanda na. Asa man ni anak pas lang? Hoy, muli ko. Mabalik ta? Lagbas ko nun is atos isang kasing-kasing lo. What happening there? And sa ha? No, live. Okay, ko galay. Nag-vlog ko for a while. Everything happens for a reason. Ay! Kanilong kito. Bahay na ni ko guys, straight ila yung magsuon isa duha patima. Ay, gaganda-ganda. Guys, nami sa Mabini, Bohol. Minol, Sitio Ilaya kay naigingan si Kim Ross. Mga to si Mato meron sa Chidi. Leo manas Ma'am Jenny ni sod ko si Jihang kuan. Si uy ulay bot ko, mao ni siya si Kim Ross. Kisa Jenny. Mulan. Ala! Ay, what happened? What happened? That's it. Oh, mga Jenny. Shikiro. Magalit kaya nagilang masa na mas tunga na tamak ka na ho bahala sila mas tunga sila kada nagmasa Ay, narisi sa kanila. Okay lang lo, kaya natin ang lahat. Muragod po sa pagpasakit ni Jang ang arangkayahan ni mo. Nga dihang gibidjaan ka lang sa suok. Babe lagi lolo mas masana tadi. mas masa magkukugot walang kuhan Nakarealize na lang. Nakarealize na. Doon lang yung kamatay. uy gano'n nagbungaw na lang Jod nang yan ang 50-50 na. pipipipin na ginulsunod mga sala Nagkuhan na siya, himay-himay na siya kay maghunahon na siya kung saan ni siya nag-abot sa isang palalabs. tadi naman natin noon Unsa to sa kuan? Post na panahang pa ko. Kalawi! Maoy! Hindi dyan kilingan na. Lagi mukhang in love talaga ang ating lolo ngayon. Unsa to makatawa na gadto ta dira. Makaigop na dito sa bola dito. Correct! Pero ba sa kusog lang na? Dili ko di pareha sa una. Makakaon tas kaon ang isang 100,000 sa una ka pero wag gud ta kakaon. Paningin na puka. Karon murag malapit-lapit lang. So guys, daghang salamat sa among gamay nga video nga among ipasundayag ninyo. Para na pangpana ning amo pang good vibes lang for this morning with Lolo Kicks and Kim Ross. Anda di ni kaadto katawanan ang among gibuhat ron kay marag si Lolo Kicks super serious. Okay. What is in love? And we're going to Chidi. Mag-vlog ko nga to sa Chidi.
ang pakita ninyo og unsay kalami kanindot sa Chidi. Okay? Sa Chidi. So ano lang ko, daghang salamat mga ka-Jonjos, mga ka-Tusok, mga ka-Kim Ross, mga ka-Olay, mga ka-Lolo Cakes, mga ka-Jeff Amora Vlog. Okay? Thank you so much mga ka-Tusok. And bye-bye! Kim, bye-bye! Ako i-shout out ang special forces nga mga team Tusok sang Kikoy member special forces. Okay, so nagkasalamat din dyan, no? Unang-una, mega love shout out Ma'am Boholana in Norway. Okay, so nagkasalamat Boholana in Norway. And then next, mega love shout out Esther Norway Boholana. Okay. And of course, mega love shout out Butchok TV. And mega love shout out Flora Reds. Yes. And mega love shout out JR Official Vlog. And of course, mega love shout out Denise Vlogs. Yes. And mega love shout out Jovlar TV. And of course, mega love shout out Arsap TV. Okay, so daghang salamat ninyo mga ka-team sang Kikoy, Tusok sang Kikoy Special Forces, no? And of course, mega love shout out Robisi Magala. And also mega love shout out Jeff Amora Vlog. Mega love shout out Maria Jeanette Scarping. Okay, thank you so much Ma'am Maria Jeanette Scarping. Of course, mega love shout out Mark Boholano. And also mega love shout out Melvin TV. Mega love shout out Gina Vivi. Inday Daya Bersano. Yes. Mega love shout out Danish Filipino family. Okay. Of course. And of course, mega love shout out Nell and family. And of course, mega love shout out Angel Man. Of course, mega love shout out Art at Maze Rome. Okay, so thank you so much. And also, mega love shout out Pamilyang Laagan Channel. And of course, mega love shout out M. Henson Vlog. Yes. And also, mega love shout out Eric Lord Escobido. Yes, ang boardmate sa Tabaos Boarding House sa Tagularan. Thank you so much, Eric Lord Escobido. And of course, mega love shout out Jaime Pares. Yes, thank you so much. So, ano yung mga shout out sa video nga last na i-upload, no? Katong sa main sa video, fiesta sa video. Unang-una, mega love shout out Edita Yupio. Yes, and also mega love shout out Ma'am Jovi Labapi. Okay, thank you so much. Again, mega love shout out Edita Yupio. And of course, Ma'am Jovi Labapi, mega love shout out dito. And of course, again, another shout out, mega love shout out Ma'am Gina VB. Yes. Daghang salamat Ma'am Gina Vivi. And of course, mega love shout out Bulaanong Waray family. Okay, thank you so much dito. Mama Susan Whitey as Bulaanong Waray family. Thank you. Number choir. For Shepherd choir. Okay. So, mga shout out ikan sa video na for Shepherd Choir.
Okay, ang Bitangkor family. Una-una, mega love shout out ang Bisaya. Yes. Another, mega love shout out Jonglar TV. Okay. Another shout out, mega love shout out Miloves Ati Di Creme. Okay, thank you so much. Another shout out to 30 Dawn TV. Okay, mega love shout out 30 Dawn TV. Another shout out, mega love shout out Inday Mincho. Okay, Inday Mincho YouTube channel. Another shout out, mega love shout out Jenny Scarp in Bavaria. Okay, yes, Ma'am Jenny Scarping. Yes, thank you so much. Another shout out, mega love shout out Bolanon Waray family. Okay, sa iyang YouTube channel nga Mama Susan YT. Okay, thank you so much Ate Susan. And you can put this eto maning premiere nga video so manay mga aning sulod sa ato ang live chat sa ato ang premiere no. Pero una mega love shout out Nanay Basing channel. Okay, thank you so much sa pagsulod. Another shout out, mega love shout out Ann Bisaya. Okay, Nelans and family vlog. Thank you so much Ann Bisaya. Another shout out, mega love shout out to Moise Taroy. Okay, si Ons TV, mega love shout out Ons TV. Another shout out, mega love shout out Victor Ayag sa iyang YouTube channel nga Vic Ags TV. Okay, thank you so much Agaw. Another shout out, mega love shout out Ma'am Sweetie Ding Quadra. Okay, Sweetie Ding Quadra YouTube channel. Another shout out, mega love shout out Jenny Scarp in Bavaria. Okay, Ma'am Jenny Scarp, thank you so much. Another shout out, mega love shout out sa mga presidente sa Team Tosok sang Kikoy, si Ma'am Boholana and Norway. Thank you so much. Ma'am Boholana and Norway, presidente sa Team Tosok sang Kikoy. And also, mega love shout out sa atong super chatter po ni sa mga super chatter ang atong gobernador sa Team Tosok sang Kikoy Bonchok TV. Okay, thank you so much Sir Bonchok TV. And of course, mega love shout out kay Angel TV 410. Yes, thank you so much Angel TV 410. So maotoy mga shout out ikan sa Bitangkor war nga video. Another shout out na po ni another video. Okay, from karang katong tricycle o motor nagsungan mo nga video ang mura pa dagtog taga ABS-CBN. Okay, orang mana mega love shout out Inday Daya Bersano. Okay, another shout out mega love shout out and Henson Vlog. Okay, thank you so much. And of course, mega love shout out Mel Gusaka Akaso. Okay, Glenn Akaso sa mga kanang Boholanos at native Boholanos member si Glenn Akaso. Other shout out, mega love shout out Ma'am Edeta Yokyo. Okay, thank you so much Edeta Yokyo. And of course, mega love shout out sa akong classmate si Angel Man. Okay, thank you sa lahat Angel Man YouTube channel. Other shout out, mega love shout out Elsa May Mabala. Okay, thank you salamat Elsa May Mabala. And of course, mega love shout out to Victor Ayag. Okay, Vic Ags TV. And also, mega love shout out Jeffrey Amora. Ay, sa Lolo Kicks. Jeffrey Amora sa iyang YouTube channel nga Jeff Amora Vlog. Another shout out, mega love shout out again Bolanong Waray family. Yes, Mama Susan YT. And of course, mega love shout out sa usasam sa atong mga super chatter o Vice President sa ating Tosok sang Kikoy nga si Easter Norway Boholana. Yes, thank you so much Easter Norway Boholana. Other shout out, mega love shout out Eloyski. Yes, thank you salamat Eloyski. Other shout out, mega love shout out Chim An's Vlog. Okay, Nel and Family Vlog. And of course, mega love shout out Agnes Duyog. Okay, ang among salingan nga tuwa na rin sa gawas.
Daghang salamat Agnes Luyog. And of course, last but not the least, mega love shout out Pobreng Boholana in Norway. Yes, thank you so much Pobreng Boholana in Norway. Sama ni atong mga pang shout out nga nagtanaw sa atong mga video. Ug daghang salamat din sa tanan ug manghinaot ko nga sa kanunay mo suporta gyapon mo sa ato ang mga video. And of course ato ang channel. Daghang salamat ilabi na sa ato ang mga team tusok sang Kikoy. Okay, keep on rolling ka mga team tusok sang Kikoy, no? Don't you worry, marriage na nato ang atong mga ipapag-video sa pagbilang. So keep on rolling lang. Thank you so much and bye-bye. Another shout out gikan sa video nga